phinde ngibonge ithuba ya igama lami uPro kaNdlovu and enye into nje engithanda ukuyidlulisa kakhulu futhi abantu abahlezi bengibuza yona ile ukuthi mina ngisurvive kanjani ejele because njengoba ngichaza ukuthi abanye bayayibulala abanye bayafa abanye bagcina sebebhema umuntu ade ngene ejele engabhemi but uphume esebhema ngenxa yestress ziningi nje izinto ezenzalayo abanye bagcina sebelalana bodwa yeah so ando nje ngibuza ukuthi mina ngisurvive kanjani ezimpatha yeah ngiyathanda ukusebenzisa lelo gama because khona abajabulayo mabe sithi impatha ndibona impatha yeah so I mean indlela engisurvive ngayo ejele besides nje ukuthi oqala uNkulunkulu ongisizile because mina always say ukuthi mina uJesu engimkhonzayo ongiphe amandla okusurvive kahle kahle because bekunzima and bengeke ngikwazi ukwenza ngamandla ami ukusurvive ejele but ke ebengikwenza ngenhlanhla ngidalwe ngalendlela engidalwe ngayo ukuthi ngine positive mind engithanda ukuthi ngiyimphathe nawo abanye abantu one nje into eyangisiza ukuthi ngayijoyina inombolo and uma abungena ejele kunalento le ukuthi kuthiwe uzophile kahle unjoyina inombolo otherwise ohlunyezwe so into eyenzakalayo njengoba ngixoxa istory sami ukuthi ukuthi ngahlukumezeka bengihlukumezela ukuthi bangijoyina inombolo bengishaya and njengoba ngisho ukuthi ngiyasazi isitembu mina la emhlane wami sephara hayi angishayile amaphara and isitembu somuntu othi noma ekushaya uthi umuntu uyambubo nje lo ngoba sejele nje ube semnyango abeyahlukana ngeqhuba hayi futhi abeyahlukana ngabe ungibiza ngobhuti so yabo so izinto kanjalo abazenzayo ukuze baku convince ukuthi join inombolo to uzophile kahle whereas usuke wenza islima lapha because ayikho into ozoyiphila kahle uyophila ngomthetho womunye umuntu oboshwe naye so kahle ingakho ngithi usuke suyimpatha uma usujoin inombolo so what happens ke mina noma engakwenza mina I made sure ukuthi angizuyijoin inombolo because enye izinto eyenza ukuthi ngibe nalokho ukuthi ngangazi ukuthi inombolo ekaSathane and even nabantu abakuyona bayakutshela ukuthi labo mozothatha umuntu wenombolo uthi mfethu asithi shuye esontweni ayikutshela kahle ukuthi njengoba ngisaba nje uSathane kanje kulento yethu nabo bayazi bayakutshela futhi so nganginalokho nje ukuthi phela mase ngijoyina ukuthi sengijoyina into zaSathane because lapha kufanele uphile ngegazi kufanele ugwaze umuntu kufanele wenze ini lapho kufanele ushasha abantu barobhe into zabo abantu whether uyabaphuca noma uyabashayisha ngokukhuluma the same thing nje so izinto ezifana nalezo ngathi okay it's not for me so enye izinto nje engasho ukuthi zaba namandla ekutheni mina ngisurvive ejele ungayijoin inombolo because uma ufika khona uyatshela ukuthi angeke uzokwazi ukuphila kahle uma ungayithathanga whereas umuntu ophila kahle ejele umuntu ongayithathanga inombolo this is why I always say uma kunomuntu wakini osanda kuboshwa usheshe umtshele ukuthi akangayijoyini inombolo khona ezokwazi ukuphila kahle ezokwazi ukuenjoy nezinto enimlethelayo uma ukuthi ninamsupport esejele because abantu bayinombolo uthola ukuthi nibaphathele izinto afike umuntu lapha sengimele umgomo uthi akusekhona okwakhe mase kulapha sekuwo kwabo yabo I've seen abantu bagcina sebebhema kanjalo because sekuyiyona into abona ukuthi angaqhubeka ngayo isikhathi omunye there's this one guy ngisanda ngihlangana naye nje la ngoba usaphuma kubo bamnandi kubo and family yakhe nje i right phila kahle so ngesikhathi sejele
bekade befika bemsupporta bemfakela ngisho imali esitolo nje into zakhe zi-right but inkinga ukuthi ube kwinombolo on top of that wagcina sebhema so besehlale ngenalutho ngenxa leyo nto. This other time wafakelwa amateki a-4,000 ngicabanga amateki awu-4,000 eminyango yena mhlawumbe uzowabhema ngogwayi mhlawumbe akade ungalast u-200 noma ade ungabe u-300 mhlawumbe sibonele because unalento le ayidingayo uvalelwe ejele and kumele ukuthi aphante uze adle yena nabafowabo abakule genge le akuyona. So izona zinto mina engathi mangiyibuka ngabuka ukuthi hayi no ngeke ngikwazi ukuphila lempilo. In order for me ukuze ngikwazi ukubheka isigwebo sami ngibheke ithikithi lami ngiyazi ukuthi ngingene kanjani la. Let me just focus on myself ngibe yimina ngiphile impilo yami. This is why even uma sebezama ukungiconvince ngendlela eziningi ukuthi nje noma lo ngingayijoyinanga. So enye izinto leyo eyangipha amandla ukuthi ngingagcini sengiphambuka endleleni sengijoyina izinto ezingisize ngalutho. And then another thing ukusonta ejele. Ukusonta ejele kuyayidlala indima enkulu noma kuyidlalile indima enkulu kumina ekutheni ngisurvive because that's where you gain strength, that's where you gain ukuhlangana nabanye abazalwana khona ngaphakathi nivuselelane because kahle kahle nizodinga lokho uma senibhekene nesasimo. Anidingi ukuhlangana niplane ngobugebengu ngithoze nizolweni xoxelana ngobugebengu ukuthi hey mina ngisangangena esitolo esiwukuthi ngenza kanje ngawisa imoto ngawisa amathili kanje akudingale but so udinga abantu ozothi mase uhleli nabo nivuselelane spiritually. Ngesikhathi uvuseleleka spiritually even nasemoyeni uyavuseleleka enyameni uyavuseleleka uphinde uzizwe umuntu yabo. So enye izinto ke edlala indima enkulu ukukhonza nje ejele. And I always thank abantu abathatha isikhathi sabo la ngaphandle bayokhonzisa iziboshwe emajele. They play a very important role rehabilitating isiboshwe. So enye izinto le. And then enye futhi into engisizile ukufunda ejele. Ukufunda kuyakwazi ukuthi ifocus yakho ingagcini njalo wena isihleli icabanga izinkinga nestress sangaphandle nestress sesigwebo because uhlezi worried ukuthi unama exam ozowabhala nama exam mele ufunde mewenza ukuthi as much as nakho kube nzima ke wayikona ukufunda ejele because mina I always say i-achievement engiyitholile mina yale qualification enginayo inkulu kakhulu because ngifunde ngilapha ejele. Abantu abaningi bayitshela ukuthi uma ufunda ejele kulula ngoba usukuvalelekile kanti akukho njalo. Ikhona la ngizima khona kakhulu ngize ngisho ukuthi mina ngcono ngisho umuntu ofunda la ngaphandle umuntu ofunda ejele because ama routines ne-environment yasejele ayikuvumeli ukufunda. So there's this other time nje engayikhohlwa because lapha ejele anqena usathi wena okay ufike uzakhele isikhathi sakho ukuthi hayi mina isikhathi sami sokustudy ngisho mhlambe u7 noma asithi mhlambe u10 ebusuku abanye sebelele then kuthi gqiqi ngo10 vele ngene iEST efike inseshe senzoseshwa nishawe emothi niyashawa then automatically into yakho seyiphazamisekile awusezokwazi ukufunda usezokwazi ukwenzani. And kungekhona lokho kuphela ziningi izinto ezama routines asejele asuke ezama ukuthi agcine safety yeni right but awugcina athola ukuthi senaphazamiseka. And for example i-internet ejele ubuthola ukuthi thina njengoba sifunde UNISA sinikezwa u2 hours per day ukuthi kufanele ube ne-access to internet uzokwazi ukwenza ama-research ukwazi ukubhala nama-assignment usaphi nama-assignment and then uzowenza kanjani within 2 hours.
even i-exam iwu-3 hours mase uyibhala, how much more kumele wenze i-research, ubhale i-assignment, kuyima uyisubmit. So ezinye zezinto nje ezinzima mase usejele engafani noma sekula ukwazi ngisho uba ne-access ye 24 hours. And then but-ke umuntu-ke made it through, wakwazi ukuthi egcine ephasile. So enye izinto futhi edlala indima enkulu leyo kumina ukufunda nje uma kuwukuthi kunomuntu wakini osanda kugwetshwa noma osejele, umgqugquzele ukuthi akafunde. Kuyona yonke into angayenza ejele asonke afunde. That plays a very big role ekutheni akwazi ukufocusa kwisigwebo, akwazi ukuthi aphume na-something nasejele. And enye into engisizile, I always thank ama-social workers e-Westville prison ukuthi adlala indima enkulu ekuthenini mina ngikwazi ukusurvive ejele, because banginika after sebezwile ukuthi eMnyango bekade ngiphatha ngenza ama-events, ngihost ama-events, banginika i-platform yokuthi ngikwazi uku-exercise ithalente lami. And nakho futhi lokho wadlala indima enkulu kumina because emqondweni wami nganginalento yokuyibuza ukuthi mangiphuma mina ngizokwenzani, ngisazokwazi ukwenza lezi zinto ade ngizenza. So ukuthola i-platform enjenganaleyo yoku-organize ama-events ngaphakathi, ukujabulisa nje, ukuhlanganisa iziboshwa, kujatshulwe nje. And ngiyakhumbula oqala engawenza ila ngabona khona ukuthi ijele licebile ngamakhono, amakhono asejele. And into eyenza lokho ilento leyo ukuthi abantu uma besala ngaphandle abazazi ama-strengths wabo, abazazi ukuthi bagudi kwini, ba-weak kwini, because umuntu ufanele ngabe uthi mela afocus kulento agudi kuyona. If uthi ukwazi ukudansa, afocus ekudanseni, azama ukwakha ama-group badanse benze imali. Sekukhona nje ama-content okay ngiyabantu isikhathi ayengekho, but manje ni-create i-group, nicule uma uthi niyakwazi ukucula, uma uthi niyadweba nidwebe, niphile ngalento. But into eyenza kakhulu abantu bagcina sebeboshwa benamathalente, it's because abathatha isikhathi sabo umuntu azibuke ukuthi yini engikwazi ukuyenza ukuze ngizokwazi ukwenza ngayo imali, ukuze ngizokwazi ukuphila ngayo noma ukuziphilisa ngayo. Agcina umuntu eseyojoyina ubugebengu just because usefuna ama-shortcuts nento ezokwazi imphilisa ngaleso sikhathi, then umuntu agcina seboshwa kanjalo-ke. So first one engayenza event engayenza ejele, I cried mfethu, I cried literally ngakhala ngibuka amakhono abantu abasejele and babejabula nabo even after i-event beza kumina bezobonga ukuthi siyabonga ukuthi usilethele into enje ejele mfethu. Umuntu wazizwa esemnyango and bebonga bethi ubone ukuthi umuntu othi yazi ukuthi because ngangicela through ama-officials ukuthi sikwazi uku-invite abantu abangaphandle bazofike be-imphathe ulwazi lokuthi umuntu yini angayenza uma ephuma ejele, rather than ukuthi azathembele ukuthi uzophuma ufuna umsebenzi ene-criminal record agcine engakwazanga ukuthi athole umsebenzi aqasheke ngenxa ye-criminal record. So lento leyo ukuthi ngi-invite abantu bezochaza, ngi-invite nama-artist, and I always thank wonke ama-artist engangithi uma ngiwacela ukuthi aweze azosilokhuzela, azosisupport afike. That plays a very big role ekusizeni isiboshwa ukuthi sibuyelwe yithemba, and at the same time lokho kunciphisa ngisho izinga lobugebengu, because kade nginenye meeting namanye amaphoyisa nje angapha sikhuluma yona lento ukuthi singamnciphisa kanjani ubugebengu. And awukwazi ukuthi ungathi unciphisa ubugebengu ngokuthi wandise isibalo samaphoyisa. Into ongayenza wena ukuthi unyusa i-employment rate okungcono, hayi ukuthi unciphisa ubugebengu, because ngesikhathi uthi unyusa isibalo samaphoyisa unyusa wena ibhamu noma unyusa abantu abazofuna ukubulawa yilabantu bezofuna lezi ibhamu, because amaphoyisa ayabulawa ngenxa yokuthi kusuke kufuneka isibhamu lezi abayiphethe. So ngamamazi kunemindeni egcina sihlupheka futhi yala amaphoyisa asebulewe
kade uthi wena ulwa nobugebengu kanti awuli nobugebengu. So ezinye izinto zokulwa nobugebengu ikona ukuthi even wayibona laba sebebanjiwe abasejele ubasiza kanjani soma bephuma babe nento abazokwazi bayiphilise ngayo. Umuntu angathi mephuma ezangaphandle akanayo into azoyiphilisa ngayo. I-option esisele iyona futhi lothi aphindele ebugebengwini ukuze ezokwazi ukuthi aphile. So that's how mina ebengihlezi ngiya-appreciate ngakhona le opportunity engiyitholile lapha ukuthi ngidlale leyo ndima ngiphakathi ejele but ngikwazi ukuthi ngisiza abafethu ukuthi balethe abantu abazoba nolwazi because mina vele bese ngisizakele ngingaphandle ngingena vele sengiyazathi nge-strong win yini engiyiphilisa ngabe nabe ngiyiphilisa nge-comedy ngiyiphilisa ngokuphatha imicimbi and nangoku-actor bengeve kuyinto ebekuyokuqala mina ngiyithola ulwazi kade lifike but bese ngenzela ukuthi nabo basiza abafethu and bebebuya babonge abanye babo nje baphume baqhubeka benza izinto abanamakhono okuzona. There's this one guy usanda kurecord i-album so abantu basizwa ulwazi ababelithole besejele through lama programs ekade ngithola nami assistance from social work ukuthi siwenze. So yeah, ezinye zezinto ke lezo ke ezingenze ngasurvive ngempela ejele ifocus yami yahlezi iqondile and ke enye futhi ke into ebalekile kakhulu engenze ngasurvive ukuthola support from ifamily yami, from abangani bami and even from abantu engikhonza nabo because most ejele ayikho into soyidinga njenge support, whether it's financial support or emotional support yona into soyidinga. And I've seen abantu abangene beyigebengu ejele but abafike bashintsha mindset bengaphakathi ngenxa yokubona uthando abaluthola emndenini yabo. Umuntu umuzwe sesho yena esethi angifuni ukuphinde ngiphoxe uma yabo noma ngifuna ukuphinde ngiphoxe usisi wami mhlawumbe asenabazali sesele nama siblings ngifuna ukuphinde ngiphoxe ingane yami just because kukhona lento le oyakha umuntu momtshengisa support nothando ebuya imenze abuye lo ubuntu yabo. So mina ngibe nenhlanhla ukuthi benginayo i-support from ifamily nabangani even from ama-colleagues ama-comedian nje ase-KZN abengisupporta kakhulu and I always thank them because bakwenzile futhi noma sengiphumile bangishayela indumezulu yomcimbi abantu abafana noSanda Maphumulo abantu kade bengisupporta ngikhona ngaphakathi ejele befike bangibheke abantu abafana noNdlebe okapteni abantu bafana nabo Simple Shembo Tsoro Nonto ngeke ngibabale bonke umumishi but abantu labo ama-comedians lawa nje aziwayo la Justice Kuphela and bebenza sure ukuthi as much as ngingale ejele kodwa I still feel like I'm one of them. That's why ngithe mangiphuma bangenzela i-event ebenkulu kakhulu abangenzele yona eMaritzburg engisize kakhulu ke leyo event ukuze ngibe la ngikhona namhlanje. So ngisho ukuthi yona ezinye zezinto lezo ezingisizile kakhulu ekuthenini ngikwazi ukusurvive ejele because bengabi nayo ingcindezi ukuthi fanele ngenze izinto ezwrong ukuze ngikwazi ukuphila. For example kukhona into esike sayithinta kwenye video yonhliziyo abantu abaningi bagcina sebenohliziyo kusokuyi girlfriend but girlfriend it's not because ngempela uyayithanda but usufuna i-financial support from yona ukuthi akwazi umuntu akulethele lezi zinto ozidingayo, into zokugcoba, into zokugeza nani ejele. So mina bengenayo leyo pressure ukuthi fanele ngize ngithole umuntu okanjalo because mina family bengisupporta nabangani and stuff nabantu basesontweni. So abantu abanye bagcina bengena ke kuleyo nto leyo. So uthola ukuthi umuntu uzogcina esethola inhliziyo kanjalo and then mayabephila nalo inhliziyo ugcina sebezwana kahle asuka omunye ugcina sebeshintshana nangama-ID number then bese there's this one guy nje wenze kanjalo then lo ongaphandle wavela umjoinisa umshwarensi umfaka umjoinisa kwipolicy yakhe then after 5 years iyavutha ipolicy mayivutha ipolicy lo useyaphuma ejele
then uma bephuma ejele imali isivuthiwe ngapha lo uyazi vele ukuthi njengoba esejele bemxhaphaza bemsupport emenzela yonke into ngamabomu uyazi ukuthi yena le mali le izobuya seyiningi because uzobe sethola amamiliyoni yena ngapha then mephuma then waphuma wamthengela abantu and then mefa lona yena usala uphunyelwa imali intombi le so abantu abaningi begcina bengene into kanjalo ngenxa ukuthi baleka isupport efamily so ungathola umuntu wakini angena ejele ephile right aphume futhi ephile right kodwa vele azofese ngaphandle it's because kunale kweleti lezi azenzile sangaphakathi edle imali zabantu edle imali zamantombazana abantu so yeah I always said kubafethu ngithi mina ngeke ngibaxeke indlela abaphila ngayo just because mina ngi-right ngokwe-support so yeah enye izinto-ke ezibhlungu kodwa-ke nazo lezo-ke ezenzeka ejele so mina yeah ngisurvive kanjalo ngithi support ibe-right from ekhaya and mhlambe-ke okukhulu kunakho konke-ke kona konke lokho sengibalile I think nokuba ne-positive mind kungisebenzile kakhulu because as much as bekunzima but bengihlezi ngiyitshela mina because ngiyakholela kakhulu self motivation bengihlezi ngiyitshela mina ukuthi no kusazoba right kusazolunga ngiyimotivate mina